Muraho neza bakunzi bacu, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo. Njye Ndimbera ugiye kubagezaho amakuru yo kuri uno mugoroba. Turi kuwa gatanu tariki ni 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2025. Amakuru yacu turaja mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turahita dusimbuka rwose twihuse tuje mu mujyi wa Goma. Aha mu mujyi wa Goma hakomeje kuvugwa amakuru menshi, ndetse abantu bakaba bakomeje kwibaza kuri uyu mujyi cyane bitewe n'ibikorwa bya politike birimo kugenda bihabera umunsi ku munsi. Uyu mujyi wa Goma urimo kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 na AFC ziyobowe na Colonel Nanga, ndetse igice cy'igisirikare kikaba kiyobowe na General Sultan Makenga. Bakaba bamaze rero kugira amaboko menshi. Kuri ubu nyine umuntu akaba atatinya kuvuga ko politike yongeye guhinduka, ibintu byongeye guhinduka cyane, ndetse abantu bakaba bavuga ko urugamba rwoba rugiye gufata indi ntera. Tese bimeze gute? Tese bihagaze gute? Niki abasesenguzi baba barimo kwibazaho, ndetse n'abandi bakurikiranira hafi bya politike yo muri kano karere. Reka ngusabe utarakanda subscribe kugira ngo ubashe gukanda subscribe, ukore like, share ndetse na comment ku biganiro byacu byiza tuba twaguteguriye, tuba twagushakiye kugira ngo nawe ubashe kuba update. Mu mujyi wa Goma kuri ubu nyine hari ibikomerezwa, hari abanyapolitike bakomeye hariya mu gihugu cya Kongo. N'ubwa mbere bibaye mu gihugu cya Kongo, aho uwahoze ari perezida wa repubulika kuba yakwinjira mu nyeshyamba, mu cyitwa inyeshyamba, agasanga abarimo kurwana ku ruhande rwa leta, badashigikiye leta, barimo kurwana na leta. Ibi rero byakozwe na Joseph Kabila Kabange mwene Laurent Desire Kabila. Joseph Kabila Kabange rero kuri ubu nyine mu mujyi wa Goma, kuva yahagera abanyekongo ndetse n'abandi bose bakurikiranira amakuru muri aka karere bakomeje kwibaza byinshi cyane. Bibaza niba kuko nawe yabagiye muri struggle yo kurwana kugira ngo abashe gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Abanshi batangiye kwibaza icyaba kimuzanye, niba yabaje gusimbura Colonel Nanga ndetse akabaje no gusimbura Sultani Makenga, dore ko ataje wenyine, yazanye n'ubundi n'abandi banyepolitike bari basanzwe ari inshuti ziwe. Uwo twavugamo wari ukomeye mu bo bazanye harimo Moise Nyarugabo wo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse abenshi bakunze kuvuga ko ari umugabo w'intaripfana. Uyu Moise Nyarugabo yahoze ari senateri ndetse abanadepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba azwi cyane kuba ari umurwanashyaka wa RCD Goma. Moise Nyarugabo si we wenyine wazanye na Perezida Joseph Kabila, dore ko harimo abandi badepite babiri bazanye rwose nabo bahoze ari inkoramutima ze mu gihe cyose yayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu, hari abakomeje kwibaza niba Joseph Kabila yaba yaje mu biganiro cyangwa se yaba yaje gufatanya n'abandi kugira ngo babashe kubohora iki gihugu cya Kongo. Joseph Kabila akimara kugera hariya mu mujyi wa Goma, ibintu byahise bihinduka, ndetse n'abaturage bo mu mujyi wa Goma bivuga ko bashize umutima mu nda, baratuza, babona ko umubyeyi wabo, uwo bafata nk'umubyeyi wabo, yari yamaze kubagana. Ni nyuma yaho hari abari bafite impungenge bibaza ku hazaza ku burasirazuba bwa Kongo, dore ko abenshi babonaga ko M23 ishobora kuzahakurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, dore ko FARDC yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe gutsinsura M23 mu bice byose yagiye yigarurira. Abaturage bo muri Goma rero bamaze kumenya amakuru ya Joseph Kabila wahoze ayoboye iki gihugu, barishimye cyane. Nawe ntiyashitse ngo aryame cyangwa se yicare. Ku ikubitiro yahise atangira kwakira delegation, abahagarariye abaturage, yakiriye abahagarariye abanyamadini, bukeye bwaho yakira abahagarariye abagore cyangwa se abadamu
buce yakira abahagarariye abanyeshuri ndetse n'abaprofeseri muri segonderi no mu mashuri makuru na za kaminuza. Bakunzi bacu, aba bose rero bagiye baganira ku hazoza h'igihugu ca Kongo, dore ko Joseph Kabila abaturage benshi bakomeje kumubaza niba kuko yabaje gucamo iki gihugu ca Kongo, ndetse abasezeranya anabizeza ko Kongo itazigera icikamo. Abaturage bagiye bamugaragariza bimwe mu byifuzo byabo bitandukanye, aho bakomeje kumwereka ko haba hari amakuru y'icikamo ry'igihugu ca Kongo. Joseph Kabila abahamiriza ko yaje kugira ngo Kongo idacikamo. Ku ruhande rwa Joseph Kabila, bwana senateri Moise Nyarugabo yahise avugira kuri radiyo zikomeye, radiyo mpuzamahanga, yamagana umugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi, umugambi mubisha bafitemo wo gushaka gucamo igihugu ca Kongo. Bahise rero bahamiriza abaturage ko baje kugira ngo barwane n'umugambi mubi, baje guhangana n'umugambi mubi wa Perezida Felix Tshisekedi wo kugira ngo Kongo idacikamo. Bakunzi bacu, hari abakomeje kwibaza niba Corneille Nangaa yaba agiye kuva ku mwanya w'ubuyobozi agasimburwa na Joseph Kabila ndetse n'abo bazanye. Reka tubabwire ko Joseph Kabila yaje ataje gukuraho ubuyobozi bwa M23 na AFC. AFC M23 izakomeza iyoborwe nk'uko yari iyobowe, gusa Joseph Kabila yaje kuba umufatanyabikorwa nk'abandi bose bagiye bajoyininga AFC M23. Ikindi kandi abantu bakomeje kwibazaho ni kwibaza niba igihugu ca Kongo kizageraho kikabasha kwicarana n'uruhande bahanganye. Reka tubabwire ko hari hashize igihe kitari gito uruhande rwa AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo barimo gukora ibiganiro byarimo bibera mu gihugu ca Qatar i Doha. Ibi biganiro rero bikaba byarimo bishakira hamwe umuti wa politike kugira ngo amahoro abashe kugaruka ndetse impande zombi zibashe kuganira. M23 na AFC bavuga ko bagerageje gukora ibishoboka byose. Mu kiganiro Corneille Nangaa uyu munsi yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko ibiganiro by'i Doha byamaze guhagarara, ndetse ashinja ubutegetsi bwa leta ya Kongo kwanga kumvikana ndetse no kuzana amananiza. Mu ijambo rye Corneille Nangaa yavuze ko ku ruhande rwabo nka AFC M23 bakoze ibishoboka byose, barekura bimwe mu bice bari barafashe nk'umujyi wa Walikale, ndetse barekura n'ingabo za leta ya Kongo za FARDC zari zarafatiwe hariya mu mujyi wa Goma zihishe muri MONUSCO. Ariko rero AFC ikabishinja ubutegetsi bwa Perezida bwana Felix Tshisekedi kuba nta bantu babo bigeze bafungurwa. AFC M23 kuva batangira kurwana, reka tubabwire ko bakunzi bacu hari abaturage benshi bagiye bafatwa bagafungwa by'umwihariko abatutsi baravuga abatutsi ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye bibasirwa cyane, barafungwa bya hato na hato bazize akarengane, bazize ko baba bafitanye amasano n'abarimo kurwana muri M23. Aba bose rero barafatwaga, ufashwe agahita aje gufungirwa mu mujyi wa Kinshasa ndetse agafungwa nta dosiye akorewe, akazira gusa ko yaba aziranye cyangwa se avuga ururimi rumwe n'abarimo kurwana muri M23. Harimo abenshi bagiye bavugwa nk'aho twavuga nk'umucuruzi ndetse n'umunyapolitike Mwanga Cucu. Uyu rero akaba yarafunzwe ndetse bikaba bivuga ko kugeza kuri ubu nyine yaba afite ubuzima bubi cyane hariya muri prison, ahafungiwe muri prison y'Amakara. Bakunzi bacu, si uwo wonyine, harimo n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bagiye bafatirwa muri Goma, bafatiwe mu mujyi wa Bukavu b'abaturage, ndetse n'abagiye bafatirwa mu bice bya Uvira no muri Haut Plateau mu Minembwe. Aba bose rero bagiye bafatwa bashinjwa kuba ngo baba bakorana na Twirwaneho, bakorana na M23 ndetse na AFC. AFC rero mu byo yavugaga hakaba harimo gusaba ko abantu babo baba bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko ko barekurwa bagasubira mu miryango yabo. AFC M23 ivuga kandi ko leta ya Kongo irimo kugenda yikubira cyangwa se ikurura yishanaho mu biganiro byarimo bibera muri Qatar. Bikaba bivuga ko rero nta bushake ku ruhande rwa leta ya Kongo bigeze bagaragaza
bwo gushaka gukemura ibibazo bimaze igihe kirekire cyane birimo kubera hariya mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse abantu bakaba bibaza ko intambara yaba igiye kongera kubura. Ariko bwana Corneille Nangaa akaba yavuze ko ibiganiro bya Doha bitahagaze, ahubwo ko bizongera bigasubukurwa, ko ari inzira, ko ari processus yo kugira ngo hazaboneke igisubizo kirambye gishobora gutanga umuti ndetse gishobora kumara ibibazo by'umutekano muke birimo kubera hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru kandi arimo guturuka hariya mu mujyi wa Goma aremeza ko kugeza kuri ubu nyine hari abandi banyacubahiro, hari abandi banyapolitike benshi b'abanyekongo bakomeje kwisukira hariya mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko hari abarimo guturuka muri diaspora zo mu Burayi, benshi bakomeje kuza rwose bakomeza kuza gushigikira M23. Hari abari guturuka muri Canada nabo benshi bamaze kugera hariya mu mujyi wa Goma. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Australia nabo ntibasigaye, dore ko bivuga ko hari benshi mu banyapolitiki ndetse no mu bacuruzi no mu bagwizatunga, aba ni abanyamafaranga benshi ngo baba bakomeje gusanga bakugana hariya M23 mu mujyi wa Goma. Bakunzi bacu, abantu bakaba bakomeje kwibaza kuri uru ruja n'uruza rw'abafite ubutunzi bwinshi bakomeje kuza hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Abantu bakaba bakomeje kwibaza koko niba iki gihugu cya Kongo cyaba kitagiye gucikamo. Reka tubabwire ko mu mujyi wa Goma kandi umutekano ukomeje gukazwa mu bice byose by'umujyi wa Goma. M23 yakomeje kugenda ikora ibikorwa by'umukwabo ndetse igenda iganiriza urubyiruko, ibereka ko bagomba kugarura amahoro n'ituze bafatanyije, babasaba ndetse gukomeza kwijandika mu bikorwa by'urugomo ndetse no kubangamira ituze ry'abaturage hariya mu mujyi wa Goma. Muri Rucuro, muri Masisi hakomeje kuvugwa udutero twa hato na hato turimo gukorwa n'abazalendo na FDLR mu bice rero bya hariya muri Masisi na Rucuro, dore ko bahungira mu bibira, bahungira mu mashyamba rwose. Bikaba bivuga ko rero bakomeje kugaruka guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse bagerageza no gutera ibitero bito na bito ku birindiro by'ingabo za AFC M23. Reka tuje mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu biranugwanurwa ko nyuma yaho wahoze ari guverineri wa Bukavu yegurijwe ku mirimo yiwe, biravugwa ko Marcel Tshishambo yaba yamaze guhabwa izo nshingano. Marcel Tshishambo yayoboye Sud Kivu ndetse ayobora neza cyane amoko yose hariya muri Sud Kivu, akaba yaramushimaga nk'umuguverineri wagerageje kuzana